Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai kan buk chewa December ni somni le pakua ni lai ni ania tunruma hian thu thar rang rang kan ngai thadona Omicron variant kai India rama an pung zela tin Russia chu Israel pilot telaka an thang tom hle maya chu mai ba ka tunlaya Mizoram titilar mai kuvara ro tol chungchanga thu thar kan mu thei ang te ba ka Myanmar lam mi puite ta na thungai thak nuam tak mai min onglai atal buai mek chungchang tele Myanmar thu thar rang rang kan mu thei ang te kan ngai thla ho don ani Christmas ngong ni mo India rama COVID-19 rikai mek zat chu darkar som ni pali chungin sang khat zanga chuangin apunga rikai mek zat tukin jing dariat thleng khan mi singsari sangsari pahni an oma India rama Omicron case po apung zela state le UT som ni pakhata adar to a Omicron kai hi mi jasari somriat pakhat antling to ani heti rual hian anjinga mi jani somli pakhat te ero dam to le rampona pem to anni thungani Omicron case tamna te chu Delhi tamberin mi jani somthum pariat anni a Maharashtra a mi ja somruk pasari ni in Gujarata somsari pathum mannia Kerala a somruk pangani in Telangana a somruk pani te anni Israel pilot 10 Syria Latakia port an be chungchanga Syria mi puita chu an thin rim lung oilo mi pui an pung khom na sa le a an thamuan pui le an ma ni veng tungaya an lo ngai thin Russia S-400 air defense system chuan Israel jet fighter telaka an Latakia port aveng him zo lo chu an lung adam theilowani heti lai hian Russia military lam thung chuan Israel jet fighter te hi an thlok niam le lutuka S-400 missile te tan ka ngai na a omlowani anti Russia hi khovela po ral thuam nei tha le ral thuam lama khoveram tam zok te el phak rual lo khopa sanga ngai anni lain an air defense system chuan Israel te indo thlo na chu adang zo tat lo hei hi Russia mual phona ani rualin Israel te ral thuam lama an chung nun zia tilang tu ani ve boka Israel te laka Russia chu athang tlom hle ani tunlaya Mizoram mi puiti ti tam ber lani mek le mitam takten mak anti mai ku varo tol chungchanga Central YMA chuan ti hian thu chua an siam vele ta Young Mizo Association Central Executive Committee Paul Tlak tha nisom ni pakwa sang nisom ni pakhat ni lai ni anei chuan Mizoram chunga dan lova ku vara tol chungchang ngun takin angai to a hetiang hian thu chua asiamani pakhat na dan lova ku vara sumdon na kalpui me ka hian YMA ruai tu te member te innam noi lo turin kanin nge nani pani na dan lova sumdon na kalpui me khi ti top thuai ani theinan thu nei tu te tang ruala mala thuai turin kan nge nani pathum na mizo nam nun dan tha ti che thei tu le ti chemek tu he sumdon na hi ti top ani theinan malak chhun zom zel rem ti ani palina dan lova sumdon na lozir chiang tur hian committee din ngal ani bok pangana dan lova sumdon na ti top tura Champhai district board sap pi Maria city zuali malak na hi Central YMA chuan athlop tlat ani YMA vulzel ro sati in thu chua an siama an thu chua hian Professor Lalnun Tluanga General Secretary Central YMA chuan aming Asia kani hemi chungchanga tho hian ruat felanu tia kan riat lar piwan ram chuangin FIR athe lu thu Facebook group ranga post atam hle a hemi chungchang hi engma tidang lam lovin ngai thate ang True the officer in charge Champhai police station subject FIR kapu Myanmar atanga kuwale bungrodang border trade item ron kalvela hian zo khothar lam land custom station LCS kaltlanga sumdon na hi official record a claim te ani lain Mizoram bungrolo lut na Myanmar Ministry of Commerce website in ata landanin ri sector record a chuan
October sang ni som ni atanga ni som thum September sang ni som ni pakhat thleng khan sum don na chevel trade volume hi US dollar million za som ruk pali le point pali pakhat pathum ani lain India atanga Myanmar in alak lu import trade volume ve thung hi US dollar million 0.880 ani thung hei hian chiang taka alan tir chu Myanmar atanga Mizoram India a lak lu na record fel tak chia custom duty GST lu na record mu tura omlo hei hi GST lem emo chia choi tur zat zia tlem lui a om nge ni inalanga king achunga kan soitak te awang khian mi pui sumbo malut tur cheng tam tak chia oruk na te document lem le diklo na sataka siam chop tu tele heng dan lowa chet vel na rang te hi chui chianga hetianga dan lowa chet vel na a in tam noi zong te hi zong chuaka atul anga anchunga dan anga malaturin kange na che vanram chuangi chaltlang dor kon nisom ni le pakwa thasom pahni sang ni som ni pakhat press note vo in nisom ni pakwa December sang ni som ni pakhat hian Indo Myanmar border treta dan kala ku wale thildanga sumdon na chungchanga Champhai police station a FIR ziakin ka the luta Mizomi pui diknangai na tu tele he dan kala sumdon na ngai event tu te riat turin ka FIR the lu chungchanga he press note hi ka siamani tunlai Mizoram ti ber dan kala Indo Myanmar bordara kuwa a sumdon na lian tham tak chevel me ka hian dan kengko tu department thren khat te hian he sumdon na hi an kut nilo anga soin kut an sil san ti a hei hi riat fu lo wange an riat du lo wang ti hi zo na lian takatlingani dan kengko tu Mizoram police te hian an thu nei na huam chunga dan kala chet na athleng ani chuan atulanga chui chiana dan anga danin asoi anga malak hi India dan pui hnuaya anti mak mo constitutional obligation ania chu wangin lian tham taka dan kala kuwara manga sumdon na hi an ui pui tui lian thlir ngo turani lova vo ina ka FIR be chan hian heng an hnuaya mi te hi chui chianga dan anga action la turin thu nei tu te kange nani pakhat na kuwa phur trak veivak te hian uai bil an nei vekem pani na heng kuwa te hi India ram chunga thar chuange dan kala ram danga tanga laklu pathum na heng kuwa asum don na kalpui tu te hian GST petur hian sarkara kuwa song bolna industry dinin emo commerce and industry nuaya industrial registration an nei industrial registration hi an nei ani chuan enge an registration number palina kuwa a sumdong then khat te hian GST le dan anga chia choi ngai zong perfect angin anin soya hetiang ani chuan an chia choi hi alodong tu tur Central Finance Revenue Excise and Custom Department te hian andong nge yem pangana kuwa a sumdon na kalpui tu te mingle address kim chang kuwa an hanlak na mun le red an khal na pek chon na mun le red transaction detail paruk na GST hi online na pek turania kuwa a sumdong te GST pek na hi khoi website ta ange a en thei kuwa a sumdong tu ten an chia pek na receipt nia an chal te hi dan ang thapa pek chua issue ani em ti in Facebook group ranga post atam hle ani Myanmar lam ni somni pakwat thasom pani sang ni somni pakhat ni lai nia Myanmar thu thar lang sar zual kan riat thei tengai thang December ni somni palia Karen state paru su khua a Burma sipaitan rong taka ral tlan an hal hlum mi som thum panga jinga khan Save the Children a thok tu mi pani antel thu nem nge ani rualin ASEAN le UN le UNICEF te chuan amo phurtu te chunga action langai tura an phut na thu an chua chuti rualin US Foreign Minister Antony Blinken upon he thil ti tu Myanmar sipai te chunga action lak ani theinan ramdang tenen
malak na chak zo ka kalpui ani tur thua soi vo in December ni som ni pakwa chawmadar som le achan ve khan heng SSC ten an hal hlum tak te ruang som thum panga chu karen sipai tele an chung ten vuina hun an mang theita a ruang hi som thum pathum mania an ruang hal kang bang mi hring ru them then khat tenen vuiliam ani vo in chun dak ni vel khan Sagaing Division Pale Township Nagama Tonglama Burma Sipai motor somli rual chu People Revolution Army PRA 10 mine bombing anlo bomba ka minute som ni vel anin kap zuya Burma Sipai pakwa thi in tam takin hliam an tuarani December ni som ni parukatanga ni som ni pakotchunga kalei miole gango inkara Burma Sipai tele PDF gango te inka na Burma Sipai som ni anthi thu PDF gango chuan thu chu asiamin an ta lang December ni som ni pasari khan KNU chuan Karen State ko kare le Miawadi Asia Highway a motor tlan te ta na zom tur thu chua heti hian an siam helai konga kal tur te tan hian dan pali an siama motor dar thalang khar phui lo turani KNL 10 an lo ti din chuan din turani truck te chuan engpo phur se an thil phur chu tuipuan lian puipuya khu phal ani lo SSC sipai le an man ruate tu man phur sak lo tur ti te ani tukin December ni som ni le pakwa jingdar nga le minute somli panga vel khan Rangoon Insane Township a Iwama Police Station chu CGF HTY le Yaying Federal Army 10 grenade in an beya jinglam dar som le achan vea Rangoon Pansutan konga Burma Sipai te tax lak na office po bom ti pu ani thile hliamero riat ani lo tukin jingdar thum khan Kaya State Luaiko Township do u khu venga District Police Office chu JPDF Rangers KDF le GG21 Paul Pathum Trangrual ten anwaka pa Burma Sipai pahni thi in tam tak an hliam thu JPDF te thu chua siama anta lang ani KNU a foreign lam mo phurna vuan tu padu so thoni chuan SSC tenen in biak remna ti vel hi a om to lawang mi puite mel ma a ena dictatorship kum khua a tundin antum na hi mi puiten kan khat hiam to ti in voin khana soi chua kani December ni som ni parukatanga kalele gango inkara operation nei tura local Burma Sipai te chu kale gango kongpui mile post somthum pahnia PDF gango 10 anlo boma Burma Sipai pariat anthia mile post somthum palina Spring Revolution battery pasari 10 anlo bom ve boka Burma Sipai sarjian pakhat telin paruk anthile a mile post somthum pangana a battery 3 captain bomiat thuna pol 10 anlo bom ve na a SSC truck pakhat a chevek bok ani tukin December ni somni le pakwa khan kalei miau chimlam nat chong khua a in khuar Burma Sipai te chu jingda ruk vela tangin chong khua atanga ha khale khua le isu khua te tin zona an kalchu jingdar kwa vela PDF kalei CNDF le pa ka pha te trangrual chuan anlo ambusa in ka na po anasa le malam ron panzel SSC Sipai te chu chundar khat vela anlo ruwa man lok angin mine bombing anlo beile a tlaidar thum vel thleng khan anin kapa Burma Sipai lam hian lai pui po in an kap na sa le anin beina hian PDF trangrual lamin sniper an ka na a Burma Sipai pali an thi ba ka mine bom pu ka wangin so man thi bok PDF trangrual pol te hi thi an omlo ni in PDF ka le chuan an thu chu a an ta lang ani US om Myanmar mi te chuan khopui then khata Myanmar SSC 10 ramchung indona a thona an mang thin chu du lovin no fly zone siam sak turanorin protest an nayani Thailand Human Rights Commission NHRC chuan aram sarkar chu ramria Myanmar al tlante arang lama pui turin afuya tunlai hian Thailand hian Myanmar hi apui na sa a
ama kha chuan apui du vak lo na in US nen in biak na an nei nuwa tang khan adanglam chhota hle ani tin UNDP chuan Myanmar ama a in alet thum se tanasa in mipui van tlang re theina anna sat zo karin thu atar lang heti rual hian military council chuan Myanmar ma har satna athlen ma a kut na thok tu te hlo atana anniam ber ret fixa ni khata chiat sangli zariat chu ram poisa lutna tlaniamin mipuite har sama se thak danglam anilowang ti asoi tukin December ni somni le pakwa jingdar nga vel khan Mandalay lunglu zorna le leina mun pakhata boma puaka chanchin kim changero riat ani lo nimin December ni somni le pariat khan Magui division Pau township wangchong khua a ral tlan ten an omna atana an sak thlam panga chu Burma sipai le piso 310 an hal sak baka mi pa pahni le mei che pathum chu silaya tin chunga manin an kalbo pui ani voin December ni somni le pakua khan mi ong CDSMO pola tangin PDF zirlai zathum indozir training chuak te lom na hun an man baka nu le pathen khaten an fa te indozir tura ronda belvele anom nualani December ni somni pasari le ni somni pariata Burma rampum puya Burma sipai thiza thi riat thei china somriat pathum ni in indona satna mun tam takathi te ero riat thei ani lo PDF lama mi pali in ramtan nunna an hlan ve bok ani voin December ni somni pakwa khan KNU Foreign Affairs Minister po soto ni chuan mi puite u lo thlapangin lo lungai su he hun hi kan ti tur poimo kan ti tak tak hunani ta kan pu te hun laya revolution kha tuna chuan an tu te hun kan lo thleng to a he hun hi atop kharna turani yang tun huna hian azung chopa kan phoi lo chuan kan dam chungin dictatorship noya kun angai to ang he indona hian keini karen KNU chau po min tukdol theilowani ya tuna phei chuan rampuma an nampum Burmese kol te po har chuakin revolutiona avor top thleng turin an inpe ani a he indona hi chu amoi don hle ani chu zong chu ka soyang ati ani tun ma zong kha chuan kol ho hian KNU emo ethnic armed force reng hel angin an hmuwa healthy in an soifo bok ma se he spring revolution hian an ngai dan le pum dan a thlak sak vek kan ti thei ome min ong lai atal boi tanem ni December ni somni pasari khan military council lam secret le khapoimo tak pakhat alik auta chuta chuan ICC International Criminal Court atang le Argentina Court atanga kota inlan na man phalna le kha warrant of arrest lam kai noi hek na le kha lu reng lo don lo tur ti te atelani ICC le Argentina Court atanga le khathon ba ka rampo na tanga le khalut DHL kaltlanga thon tepo lodong lo tur le post office officer le an noya thok tepo khau taka khuwa khir turin utun tun chuan secret le kha athonani hemi omzia chu ICC le Argentina court lama tangin war crimes le crimes against humanity awangin min ong lai hi he kani to a he kani thu hi chu kan soi jing to International Criminal Court inlan tura ko alani ngei dona inlan tura ko na le kha anthon huna kam mulo ti in chuan lam siam antum ti na ani an ma chhon tur an kha chiang to hle ti chu hairuala ni lowa arukin pumpel kong an zong mek ti po achiang le bok hei hian min ong lai ba ka akai zaweng tu te an tal buai to hle ti ati chianga ICC lama case an file te hi evidence dikle fel fai tak tak an ni bok tin December ni somni palia kaya steta naupang mei chiale Save the Children staff pani anung chunga hal hlum te ba ka poi soilo mi pui in an hal chiat zel te chuan ICC malak na tur ati ol sam zual zelani ICC Argentina court hian in soifia na nei turin atianga voi ni thum kallowa chuan lam asiam chuan
man phal na le kha anti chua kanga ti chuan min ong lai chu uan teta puan ani to mai don ani Myanmar tin mun thlir vel na Moses Azia khingai thate ang nimin December ni somni le pakwa khan US President Joe Biden an NDAA chu aming assign nan ta ti chu kan khetlang vek to anga he NDAA hi khrechiang lo kan la ompal takin toy te in kan soile lokang e o NDAA chu US ta na nakum chunga aram inven na poimo rang ranga amantur budget chu parliament patni in aphal sakna lekha ania he lekha chunga hian Taiwan le Ukraine tele South China Sea vela manatan US dollar billion sari le point khat baka Myanmar am ta na mantur US dollar million za som thum vel po atelani chung sumte chu CDM tele ral tlan te pui na konga tele Myanmar chung changa Russia le China hi eng angin nge anin kung kai ti chuina a manatan tele SSC te khovelin sarkar anga an pomlo nana malak nan te ral thuam leitir lo tura malak nana manatan tele atul tula manturani tin NUG hi eng anga support tur nge Myanmar sarkara pom ti po hausa soi hawa thutluk na nei thei turin tuna anthil chui tur te chu Biden a sarkar chuan hausa thlani chungin a report turani ti ania hei hi an ngai poimo em awangin Burma Act ti a khana Myanmar chungchang ngai tu na nei tur hi ngai tu awat ani theinan anti ngai zen lo angin an ramta na poimo NDAA le kharwalin an zep telani chuwang chuan US yan hetianga Myanmar chungchang Democratic tele Republican ten lungrual le man mo taka an kalpui dan en hian an ngai poimo hle ti ariata tuna Joe Biden an ming assign zo ta bok nen arang lama an bo zui ngal po arin om le ani chuwang chuan hei hi SSC lam chuan an helin an hlau thong hle ti ariata nimin December ni somni pariat khan SSC in a ruat Myanmar Foreign Minister Wanawong Win chuan dem na thu chak chuak ngalin US hi miram chung buaina a inrol tum ti in thu chua an siam nga nge chuwang chuan kan soi thin ang khan min ong lai chu China hun pek thuma thlani chu amang zo don to a ma se tu ma ne tak tak nei lovin tuna phei chuan ti tak zetin KNU po indona aron lut ta zoka nimin lama Northern Alliance Pol Pathum TNLA Palong MNDAA kukan le AA te pon SSC ten tun naya anung chunga ni somthum panga an hal hlum te andem thule khoveram te pon SSC te chunga action latura an phut thu an chu ave boka AA po hi reilova aron zuang lu thuaina rin om hetiang thilvel han thlir kwal hian SSC chuan ani telin melma ain siam bel zela an hual thup ani ber to ani tuna hian NUG chuan EAOS tenen ruang manna an siam meka film khurpon film khur hle a chan chu EAOS a thlen hi tun ma khan US in black lisa ada le a chin chia deute an telawangin du angin ma an langam bik lova reman ruat mekani SSC lampon ramdang enga ma kan ngai lo ti ma se an lau ti chu achianga voina po min online chuan aram chung thunei tu tetana aruat tele kot ho tu te hna arukin thupek le kha achua ICC lamatanga ko na le hriat tir na le kha me le mo ron lut reng lo dong song lo turin thu ape ani chutiang zelin SSC chuan NUG in ramdang in sarkar anga an poma an pui alau MMA kong rang ma ala a FB atanga pai thak an ni nuwa Telegram lama tranan la a mandeva an man NLD-MP pu zia to atepo do ta pu in a soilo soi angin an lan tira kol pui thiam pakhat in that the ani chuan Myanmar chiat nuai som panga ka pe ang ti ten atiam ti in dot an vordara Muslim le Buddhist in kar sa kho buaina cho chuate an tumani helam hi chukan soi seng lowanga Mijima Newsin a hloma atarlan tam taka omani
chu tianga ma an lak na chan chu NUG le EAOS te po an thiam bik lo tia pu ming chiat an tumna ania ti chuan ram chung buaina anga alan tira ramdang inrol theilo tura siam an tumani tlang taka soi chuan misual le sualin ram hruai tuni kanin chu ani ron inrol su ti a ramdang dan pina ram chunga ral thuam nei thazok an ni angin nei zong zong ne na mi nuai chimi vek an tumani eng po ni se kan soi thin ang khan tuna SSC sipai te hi anin dai lo hle a sipai bang kut ke kim to lo tele hui phai deuh te thleng pon an la lut du to a an lu du nan hlok pek le pension sang deuh pek te in mun pek le in pek te atiama an nu pui te thlengin silai ka zirtira chhor atum to ani chuti khop chuan anin dai to lova SSC hian raldo thei sipai hi nuai khat po anei tling to lo CDM lam sipai te soidan phei chuan singsari vel ba kanei lo chung hola chu mun ran rana semdar an ngaya back up tu tur la chun chu silai vuan ngai lo office a thu tele thil siam na athok tele raldo ngai lo alal chin ho an ni mai tuna phei chuan alal deuh le an nu pui te venga bazar pui tur sipai po an tla cham to a sipai nu pui silai ken tirin veng tua te an zui tir vel mai to ani heng kan soi hi kan soi war ani lowania tuna hian diktak chuan an hlauru hle to zo kani nakina EAOS tele ram chung PDF zong zong te NUG in asui khom huna phei chuan SSC te hian khopuya an battalion pon lampo hi an tan chu asan a hu phur om to don tuna ri chuan hun tlemin min peri ro uti in NUG Defense Minister Pui Monan atia mi pui hril hriat rem chi si lo thil poimo an buai pui mek ti a hriatani engpo ni se kan soi thlathum zo hun January tha azo chho vele tuna Pui Mona hun mamo zat te US in Myanmar ram ta na ma ala khun vel tur te ne na han chu chuan mi pui chan that hun tur hi a hla to lo ti a hriata chu wang chuan kan ril ru ti nual tur kan ni lo pathian tran puina in kan ne ngei don chuti ruale ro chuan chet lak kan thiam lawang ti ero ka hlau ru khop mai abikin kan mi pui sipai te hian chunglam NUG malak na le ke che dan remakal lovin phur luat awange mo a kho chung luta kan chet vak pal chuan apoi don hei hi SSC te du thu samani ti kan hriata poimo chumi chuan lam chuan kho chung min bom vakanga mi pui kan ral tlan le kho chung min rokanga inan halanga kan rammu sipai ta chu achom tu tur mi pui kan om le si lo chuan kan chevek thei ti kan hriat apoimo a SSC hian asipai ta thla po ape mumal theilowa an virin an ro ple ti sarangin kan be pon a thei chen chen chu dai pon lama kan che thi atu ri ani nakina NUG le EAOS te anin vu arem huna aruala an che thuna chuan khopo na tanga ron jimin rampuma mani khopui theu kan jim huna chuan SSC sipai hi anin veng seng don lo kan ke che arual lova kan man mo bi kani chuan SSC chuan mi hring anei tlem to a asipai heklo nan lai puin min kap vak vakanga helicopter le jet fighter in min bom mayang khote takte te po an bom du ti kan hriat kha hei hi sipai lam dolet lo tur ti na lam nilovin a do na hun le mun tur kan thlan thiam theina na mimal thanem ngai na atanga han soi mai kania kan ngai da ne ro ain ang vek theilo ral tlan te hi an khongai thak thine matin ni